Evo nas ponovo, srpski marinci. Danas ćemo da igramo Stranded Deep. Ja sam, kao što vidite, ovdje malo nešto kobajagi pronašao, ali evo, sve se može kad se hoće. Znači, napravili smo čekić, sjekiru i dvogled smo našli. Našli smo ova sva čuda tu. Šta sam vam htio sada lijepo reći? Htio sam kasti, šalim se, htio sam vam reći da nisam snimala od početka da bi vidio kako mi radi FPS. I uvjerio sam se da mi je FPS dobar, solidan. Mogao je biti i bolji, ali skinut ćemo fraps i skinut ćemo kak se zove onaj Pro, što može da nam edituje video i na tome ćemo od sada editovati. Zašto su štekali videe? Ja sam mislio da videi štekaju u igri, ali ne. Video šteka kad ga editujem u Camtasia Studio 8. U bilo kojoj Camtasii kad editujete video, to ne valja. Jedino što vam preporučujem Camtasia Studio, to je za pravljenje intra i za editovanje intra. Ovo sve ostalo gameplay i to editujte na Pro 9. Snimat ćemo kako skinuti Pro, to će biti prvi naš, to će biti, ne znam nija točno koji naš tutorial, ali uglavnom će biti svašta. Šta sam sad htio? Htio sam da se napijem malo vode. Vidite kako isto oko uživo grafika izgleda, ali ajmo mi sad sve ovdje da pokupimo, pošto da se premestimo na drugo ostrvo. Ajmo, što imamo? Ovdje imamo dvogled, ovdje imamo kamenje, ova čuda, motor i samo da prespavamo i to je to. Znači, ovo je bio prvi dan. Ajmo. Sada je 22. jun, prvi dan preživljavanja. Ajmo da vidimo šta ima na onom ostrvu. Čekaj. Sada je tačno 6 ujutru. Šta sam tu uradio? Ništa, malo sam se ogrebao. Ajmo da imamo šta ima ovdje. Ovdje nema ništa izgleda. Ima, evo ovdje. Ali smo se i nadali, kad u toolboxu nema ništa. Ali nema veze, našli smo dosta stvari i da nam ne treba ništa više. Mislim da sam ovdje već bio. Jesam, bio sam. Ajmo sad da premestimo ove stvari. Onaj tamo dio izgleda kao ono ostrvo Suđer Boba. Evo onaj tamo, sad ću vam pokazati. Vidite ono gdje je jedna palma. Tu ćemo ići da je skinemo. Mislim da osjećamo tu palmu. Evo odmah smo našli ovdje neke stvari. A to je ovdje. Ovdje imamo jedno parče drveta, jedan stik. Ovdje imamo stilu i to je to sve što nam može stati. Ne može više, mislim da stika može. Da ima da može ovog, ne može. Još jedan stik i to je to. Sad ovdje ćemo porijedati stikove. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Čekaj. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I mislim da je to sve od stikova.
Gdje ćemo kamenje? Evo kamenje ćemo ovdje. Svo kamenje. Oj ne, nisam imao puno. Ovo će nam koristiti. Samo ne znam zašto tačno. Pa ćemo njega staviti kod ovog kamena. Ajmo. Sve sam stavio. Ajmo. Ove daske ćemo staviti ovdje. Motor ovdje. I nismo sve stavili gdje treba. Znači ovo sve će tu biti. Gdje ću ovo staviti? Ovo ću staviti odmah tu pored. Ovako tu iza. Dvogled će mi i neće trebati, ali bacit ćemo ga tu. Kraj. Da ga imamo. Da skinemo ovo drvo odavde. Ono nama ne treba. Eto ga. Da vidimo šta mi to lijepo možemo napraviti od svih ovih stvarčica koje smo sada skupili. Sada kad završimo ovu sječu ovih drva što sam našao da stoje, koje su gotovo osječena, onda ćemo da proverimo šta to ima oko cijelog ostrva. Znači kamenje imamo odmah ovdje. Uzet ćemo ovaj kamen. Eto ga. Uzet ćemo ovaj kamen. O, ima dosta kamenja. Možemo, napravit ću još jedan nož. Kao što vidite, ovo sam lijepo. Ovo nisam lijepo. Ajmo. Evo ovdje. Vidite kako ja to lijepo slažem. Evo ovdje. Fuck. Oh no. Ma nema veze. I ovdje imamo jedan stik. Imamo jedno... Znači, na ovom ostrovu ćemo izgleda naći dosta stvari. Ovdje ćemo... Mi ne moramo slagati, sam tako jedno na drugo. Ove daske ćemo staviti na ove druge. Ovdje. Kako smo se lijepo smjestili, sve smo gotovo uradili. Našli smo jedan kamen. Ovo ćemo sjeći. A da ima što to ima oko ovog ostrva. Ovdje ima još jedan kamen. A šta je ovo? Pčelinjak? Ne, može se. Još jedan kamen. Kakav je to tak? A ne. To sada će da pada kiša. A ne, to su napravili kao 3D igru. Što mi imamo danas kamenja. Uzet ćemo ovaj kamen. Mi ćemo na ovom ostrovu uspjeti da preživimo. Tu nema šanse da ne preživimo. Kad imamo ovoliko mnogo stvari. Koliko ja vidim, spušta se polako magla. Što znači da će vrijeme danas biti... Neće biti lijepo, što je naravno. Koliko ovih stvari imamo ovdje. A sad da vam kažem, verzija ove XC Stranded Deep je 0.09. Obit ćemo ono tamo sljedeći dan. Da imamo šta mi to sve ovdje lijepo imamo. Znači, imamo sve. Ajmo sada, čekaj. Ovdje imamo lešinga. Da ima šta je ovo. I ovo se može sjeći. Što znači da mi sada možemo lagano da se vratimo na naše staro mjesto. To jeste da se vratimo tamo gdje smo postavili... Stav sad? Je ovo kamen? Nije. Našao sam trap. Tarp. Naistolni ga. Znači moćemo da skupljamo vodu. Što je mnogo super. Evo ovdje ima još jedan, nije ovo kamen. Ovo ćemo osjeći. To je to. Mislim da ovo, jeste, mislim da je to.
što se može jesti, a sad se ne može jer nije još ono kao... O bože, pa mi ovdje imamo puno stvari. Evo čak i ovdje, ja da nisam primijetio. Ajmo, sve ćemo to ovdje da stavimo. Prvo ovo, opa. Kako lijepo slažemo. Ove daske ćemo ovdje, imamo još jedno. I tarp ćemo kraj ovih stvari. Ajmo sada da se požrtvujemo za hranu. Znači, ovdje sve. I ovdje sve. I ovdje. Uzmemo nož. 1, 2, 3 i 10. Ovdje kao da ima nešto. Evo ti na. Koji bug, zapala krava unutra. Potato. Koji bug, čuje se zvuk. A mi smo tad bili... Jesam našao lijepo mjesto ovdje. Da naslažemo stvari. Ma Lazo, prvo, šta ćeš? Čekaj, sad se ovo ne može raditi ovako. Znači, kliknemo C. Ajde da vidimo. Treba mi... ne campfire. Treba mi foundation. Čekaj, sam ja uzeo... Evo ga. Foundation. Da imamo kakvi sve foundationi imaju. Znači, možemo ovaj. Ili ovaj. Uzet ćemo ovaj. Evo ovako, foundation, gdje ćemo ga staviti? Stavimo negdje uz kamen neki. Naprimjer, evo, nećemo ovdje. Evo ovdje. Ove stvari ćemo da pomerimo. A može ostati. Kao što vidite, sada ćemo da napravimo... Je ovo hammer? Just. Ajmo na C. Foundation. Nećemo foundation. Campfire. To mi treba. Craft. Ajmo sad. Mogu visu da stavim. Ali to će past onda. Evo ovako. Ovdje. Tu ćemo da postavimo foundation. Da imamo. Evo ovuda ćemo se penjati. Fuck! Ušao sam u ovo. Ništa, ne treba se penjati. Dođemo s ove strane lijepo. Nabacamo koji kurac. Evo ovako, bacimo ovdje jedno 3-4 krabe. Sad to sve lijepo naslažemo. Evo ovo ćemo ovdje. Ovo. I ovo ćemo ovdje. Sada da mi siđemo lijepo. Zapalimo vatricu. Ima to da se lijepo krčka. Neka se to krčka. Sad da vidimo mi kakvi smo s drvima. Nismo dobro. Za kućicu nismo. Ali šta ćemo mi to sada lijepo napraviti ovdje? A nećemo ribe. Šta će nam? Knife. Lashing. Treba će nam lashinga. Znači, uzmemo ovo, ajmo po lashing. Džiha! Ajmo, lashing. Evo,
Lashinga 2. Ovdje imamo ovaj kokos. Evo još jedan drvo Lashinga. Odnosno stabiljka. A sada lijepo završimo ovamo s ovim čudima. Bacimo ovdje ta čuda. Knife, stick, rock shard. Aha, ok, znači uzmemo sjekiru. Eto. Sad C, knife and craft. Tu ćemo. Imamo jedno to i možemo napraviti. Čekaj, imamo ovaj knife. Ajmo spear. Spear. Eto. Sve smo napravili i ovdje ćemo da završimo epizodu. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Bacite like, share, subscribe, komentar i vidimo se u sljedećoj epizodi Stranded Deepa. Ćao!